Assalamu alaykum, hurmatli do'stlar. Vaqt shariflaringiz hepingizga xayrli olsun. Bugun Crimean Tatars Club internet sayti Qrim akademik muzikali drama teatrida bulunamiz. Bugun bunda xayriya konsert kechi ve bu xayriya konsert sesli oyun ansamblının. Elbette bilemiz ki bu oyun ansambl Qrimda eng belli balalar ansamblinden biri. Onun yol başçısı Ukraynada nam kazangan artist. Qrim Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrının baş baletmeysteri. Qrim Tatar oyunlarını candan sevgen ve onlarga öz hayatını bağışlagan Munir Bey Ablayev. Munir Bey, selamun aleyküm. Merhaba, selamun aleyküm. Aslında bugünkü konsertinin esas maksadı nedir? Niçin buna böyle xayriye konsert geçiriyorsunuz? Bugün bizim maksadımız bu xayriye yapmağa, hasta balacıklarga yardım etmek. Benim balalarım, ansambl teşelli balaları pek istiler bu hasta balalarga yardım etmege ve onların gönlün kötermege. Onlar özleri dediler. Balalar için yardım etmek gerek dediler. Şunun için balalar için. Ya bugün konsertte seyircilerini ne bekleyin? Kısmet olsa bizim balaların oyunları, yanı oyunlar, yırlar, yanı programı desinler. Ya misafirlerden kim olacak? Misafirlerden bunda çok bizim seyirciler olacak, analar, babalar olacak ve ilahri. Çok sağ olunuz demek konsertini bekleyiz. Buyurun. А мальчики все с этой стороны. Стреляла, так сказала. На репетиции сейчас было так сказала. Мунирага я не видела. Hürmetli dostlar, şimdi seyirciler endi salonga kireyler ve seyircilerin arasında belli jurnalist Yangi Dünya gazetinin baş muharriri Zera Hanım Bekirova. Selamun aleyküm Zera Hanım. Aleyküm selam. Aslında bugünkü konsertke niçin geldiniz ve konsertten neni bekleysiniz? Bu sadece bir konser değil. Elbette ki bu büyük bir hayırlı iş. Açık Yürekler Teşebbüsçiler Grupasının faaliyetini biz gazetamiz sayfasında her vakit açıklayımız. Bugün ise olar yapkan növbetteki bir hayırlı işini biz de bir kol tutmak için ve iştirak etmek için geldik. Ve men belesem bu konser sadece bir eğlence değildi. Halkımızın birligini ve en yaxshi çizgilerinin birisi hayırseverligini göstergen bir delalettir. Ona da biz de istek koşsak baxtlı oluruz. Çok sağ olunuz. Eminim konsertini siz beğenirsiniz. Elbette.
Hürmetli dostlar, mına aytkanlары кыбы ачык yürekler teşkilatı bugünkü konsertni hazırlamağa yardım ettiler. Şimdi benim yanımda bu açık yürekler Hayriye teşkilatının volontörlerinden biri Emine Hanım Близарова. Салям алейкум, Эмине Ханым. Алейкум салям. Эмине Ханым, скажите, пожалуйста, вот почему вы организовываете такого плана благотворительные концерты? И вообще, в чем их преимущество сейчас для крымско-татарского народа? Мы уже второй год сотрудничаем с Мунирага Аблаевым, с ансамблем Тесели. В прошлом году организовывали такой же отчетный концерт. В этом году тоже. Мы организовываем такие благотворительные концерты, потому что есть нужда в них, потому что к нам обращаются люди, которым очень срочно нужна помощь. Сегодня у нас сразу 3 подопечных. То есть деньги сегодняшнего концерта мы раздадим среди 3 подопечных. Это заболевания, тяжелые заболевания, и деньги нужны срочно. 2 детей и 1 взрослая женщина. А скажите, пожалуйста, как вообще к вам можно обратиться, если есть нуждающиеся, которым нужна помощь команды «Ачык yürekler»? Да. Мы есть во всех соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Можно написать сообщение. Также в соцсетях вы можете найти порядок обращения к нам. В основном это нужно документы и само письмо написать на почту «Ачык yürekler». Человек, зайдя на нашу страницу в Фейсбуке или ВКонтакте, я думаю, сориентируется и просто напишет нам сообщение. Çok sağ olun Эмине Ханым. Я надеюсь, что сегодняшний концерт послужит помощью для нуждающихся детей. Şimdi benim yanımda yaş oyuncularından biri. Салям алейкум. Как тебя зовут? Амалия. Амалия, сколько тебе лет? 8. Идем рядышком сюда, чтобы тебя видели. Скажи, пожалуйста, почему ты занимаешься в ансамбле Тесели? Сегодня у тебя концерт. Какие у тебя эмоции? Впечатляющее, что я представляю себя на сцене звездой, и впечатление у меня просто шикарное. А какие сегодня ты танцы будешь танцевать? Ахмеджит Хайдармасы, хор, Давул Зурна. А что тебе нравится вообще в крымско-татарских танцах? Мне нравится, там очень много движений, которые мы еще не изучали. А может, покажешь свое любимое? Движение? Да. Идем. Я думаю, сегодня у тебя будет очень успешное выступление, и мы будем ждать его на сцене.
elbette çoxusu ana babalar öz balalarını tesili ansambline берелер ve şimdi benim yanımda bu boylu ana babalardan biri bulunan. Selam алейкум. Селям алейкум. Представьтесь, пожалуйста. Меня аdım Ульвие. Мой ребенок Ахтем ходит в наш ансамбль уже 4-й год. Мы очень благодарны нашим руководителям. Чего вы ожидаете от сегодняшнего концерта? Какие эмоции? Вообще, каково это видеть своего ребенка на такой большой сцене Крымско-татарского театра? Эмоции, конечно, очень, как вам сказать, неописуемы. Мы благодарны нашим руководителям. То, что мы ожидали, действительно, мы сейчас увидели, это аншлаг. Многие стоят и ждут, может быть, кто-то не придет, будет лишний билет, останется. Но, к сожалению, аншлаг, а для нас это счастье, потому что наши дети с удовольствием выступают на большой сцене, и они это любят. Çok sağ olunuz. Пройдет ли? Куда несет? В каком комнате? Домой никому не мешает? Эмыч, на 7-й ряд 1-2 посади, у мобильные билеты возьми, да.
Урметлі мұсафірлер, Тесселі ансамблінің ең күчік темсілжілері санамызда болындылар. Егер де бір шейлер, проблемлер олса, түрклер айтқаны гібі күксура бақмайын. Яны олардың келечегі, емде халқымыздың келечегі, яны егер де оле истатлы балачықларымыз олса, бізім келечегіміз мұтлақ парлақ олмақ керек дегілде, мечбур, менің фікірімже. İşte dostlar, devam etemiz ve nenen devam etmege isterim. Bakamız göremiz ki aramızda kameralar çalışmakta. Bu Karadeniz Production studiyası. Keliniz olarga da algışlarımızı bağışlayık. Bunun beraber endi aman 20 dakika devamında biz canlı yayındamız. Acayip bir malumat. Sağ olsun Краймен Татарс порталы. Söz sırası eğer de aranızda internet бар olsa, tamam onu seyir edebilirsiniz. Bunun beraber ne yerde seyretmege mümkün? Elbette ki Краймен Татарс portalımızda, Facebook sayfalarımızda hem de YouTube kanalımızda. Alkışlar. Tesseli ansamblı men oynayacaktırım. Tesseli ansamblı hakkında da birkaç meraklı malumatlar yazıp aldım. Okumasam iş olmaz. Sır değil ki bu ansambl tek Kırım'da değil de çoktan çok memleketlerde belli olgan, olar arasında hem Türkiye, hem Makedonya, hem Bulgaristan, hem Tatarstan ve elbette ki ileride bu cedvel tek çoklaşsın. Şimdiki vakitte Tesseli ansamblinin mezunları çeşit teatrlerde, çeşit türlü medeni evlerde çalışalar. Çoksuları aman nam kazangan sanat erbapları. Yani unvanını kazandılar. Olarga da maşallah aytamız. Eminim olar da bizni şimdi canlı yayında tamam seyir eteler. Aynı olar bizim Kırım Tatar medeniyetimizni çet memleketlerge tanıştıra hem de eminim sevindire. Devam etemiz dostlar, endi küçücüklerden orta gruppamızga geçmege isterdim. Elbette ki haytarmasız de iş olmaz. Onun için büyük zevk ile olarını sanaga davet etem. Maşallah kaytarması konsertimizin devam ete. Alkışlar ile devam etemiz.
İşte hürmetli misafirler, orta gruppamız böyle, lakin bunun her şey tek başlanam. Devamında şen kaytarması ile konser programımızı devam etmeye isterim. Hem de söz sırası büyük zevkle nefbetteki artistlerimizni bu sanağa davet etem. Buyurunuz. Maşallah балычыларымызға, енді үрметлі мұсафірлер ойынларымыздан текаран ратланмаға теклиф етем ве ажайып ве истидатлы бір егетімізні, қырым татар ватан первер бір егетімізні давет етмеге істердім, әмде бұйық зевхілі бұны япам. Марлен Сеттаров бүгін біздерінен берабер ән sıcak алғышлар. Бұйыр Марлен бей. Тезликіле тойлесын, бейім алсын шу ханымны тезликіле тойлесын. Сенди оны алырсың, сенди әвли олырсың, сенди оны алырсың, сенди әвли олырсың. Паран бар? Бар, бар. Паран бар? Бар, бар. Паран бар келерсің, dilerim gelirsin. Ah sen benim yarimsin, vah sen benim
canımsın. Beyim alsın şu hanımnu tezlikle toylesin. Beyim alsın şu hanımnu tezlikle toylesin. Sen de onu alırsın, sen de evli olursun. Sen de onu alırsın, sen de evli olursun. Param var. Var var. Paran var. Var var. Param var gelirsin, dilerim gelirsin. Ah sen benim yarimsin, bak sen benim canımsın. Şu oğlanğa kimde para çok olur. Sen bararsın şu oğlanğa kimde para çok olur. Parası onu çok olsun, derdi gamı yok olsun. Parası onu çok olsun, derdi gamı yok olsun. Paran var. Var var. Paran var. Var var. Param var gelirsin, dilerim gelirsin. Ah sen benim yarimsin, bak sen benim canımsın. Şu oğlanğa kimde para çok olur. Sen bararsın şu oğlanğa kimde para çok olur. Parası onu çok olsun, derdi gamı yok olsun. Parası onu çok olsun, derdi gamı yok olsun. Sen benim canımsın. Paran var. Var var. Paran var. Var var. Param var gelirsin, dilerim gelirsin. Ah sen benim yarimsin, bak sen benim canımsın. Сауыныз. Марлен Бей Сетаров бүгін бізлерінен бәрабер сөз сарасы чоқтан чоқ сау Марлен Бей қошылғанын için. Biz ise devam etemiz, hürmetli misafirler, saygılı seyirciler. Kırım Tatar halkımızda aslında umumen dünyada milyonlarca, belki de milyonlarca değil de binlerce, 100% çeşit türlü müzikal aletler var, biledirsiniz. Lakin Kırım Tatar halkımız için davul nen zurna en kıymetli yerini ala. Yanlışmasam söz sırası nefbetteki oyun aynı böyle serlevanı taşıy. Davul zurna çağıra. Hepimiz için artistlerimiz hazır olsa sizge söz buyurunuz.
Машалла айтмасақ иш олмас. Демам етеміз, үрметлі мұсафірлер, яқынлары музыкал әлетлер ақында лаф юрсеттік. Шымды есе келіңіз Қырым татар қайтармаларымыз ақында лаф юрсеттейік. Текаран, мұна мисал орақ мейдан радиомызда çalışқан вақытта достларымызден, яғни диджейлерімізден асылында қач тане қайтармамыз бар, яғни оның сайысыны білмеге істедік. Білмедік. Пек чоқ, үрметлі мұсафірлер, тамым олардан бірісіні шымды сізге сейретмеге авале етеміз. Ахмезжит қайтармасы концерт программымызны девам ете бұйық зевкілі артистлерімізге сөз бермеге істередім, әмде бұны япам. Бұйырыңыз! Асылында алғышламаға девам етмеге мүмкін, не үшін деп сорасаңыз, саде жауап яңғырajak. Орта группа құртылды. Яғни Ози вазифесini менің fikrimce en yüksek seviyede бежерді. Разы болсаңыз, келіңіз en sıcak алғышларымызны оларға бағышлайық. Сау болыңыз. Енді есе Невбет Бұйыклерге келді. Бұйық зевхілі оларны да бұл санаға давет етем. Гугум ойыны концертімізні девам ете. Бұйырыңыз. Hayadan enedim bugün elimde altın gugum. Hayadan enedim bugün elimde altın gugum. Erkunu korgene yaremi ne dün korudum ne bugün.
Машалла қызларымызға, машалла егетлерімізге біз есе девам етеміз ве ненен девам етмеге истер едім. Мен шымды чықажақ артист ақында асылында саатлер жылаф етмеге мүмкін. Оз ақымда айтсам, оны 10 жылдан зияде білем. Пек истидатлы қыз, о қыз, егетлер, диққат. Оз ерларыны сөз сарасы озы яза, деме бестекерді ішлеріні бежере. Бұнен берабер İngiliz тілінің ожасы ола әмде ән güzel ожалардан бірі. Екен біздің ана топрағымызда кім ақында айтам? Әлбетте ки Риана Таркова бүгін біздерінен берабер. Риана ханым, welcome! Саңа сөз бұйыр. Beni soray anam ne olacak alın alada yağız söylese ahız. Bu sualden bezdim halma iç sabırım erkim bu şehirde ile bilmek istey. Men bir korsem onu tanırım o mükemmel bet. O da bulsa men dengişirim tek karşımda suret ah o meşhur yigit. Yaşagan yeri uzak Amerika, Amerika çok şey isteyemem. Oşagan soyu ona hiç bar meken, hiç bar meken. O bu sebep için yaralı kalbim. Bu merdivamında seni tapsam da hep kenarda kalan. Ucu korun balaban şehir joyulmak hafında bir yalnız gönül dülber akıllı olganın sana kimer bir yardım yerine aksir ola bir keder men bir korsem onu tanırım o mükemmel bet o tapılsa men dengişirim tek karşımda suret ah o meşhur yigit yaşagan yeri uzak Amerika, Amerika çok şey isteyemem. Oşagan soyu ona hiç bar meken, hiç bar meken. O bu sebep için yaralı kalbim. Bu merdivamında seni tapsam da hep düşlerge gelir. Brad Pitt, Leonardo, Justin, Bruce Willis, Johnny Depp, Michael. Ah o meşhur yigit yaşagan yeri uzak Amerika, Amerika çok şey isteyemem. Oşagan soyu ona hiç bar meken, hiç bar meken. O bu sebep için yaralı kalbim. Bu merdivamında seni tapsam da hep kenarda, hep kenarda kalan. Çok sağ olunuz dostlar. Риана ханым, асылында саңа тешекүрлерімізіне білдірмек керекміз қошылған үшін. Машалла. Сау. Риана Таркова бүгін біздерінен берабер. Истидатлы әмде дүлбер қыз. Урметлі мұсафирлер, концертіміздің башында сюрпризлер ақында айтқан едім. Менің фікірімше ақай айтқан сөздерден вазгечмемек керек. Тамам, бұл әрекетлерге далмаға истер едім. Сюрпризлер аман-аман башламақта шымды чықажақ артист Ержі. Қызлар диққат. Асан Хайридинов санаға давет етіле. Премьера тек бұл ақшам тек сізлер үшін. Асан бей Хайридиновтан бұйыр достым. Саңа сөз.
Senin gözlerinden men baxtlı oldum. Gönlüm bomboştu, sen ile doldum. Damlar ağarganda sıman göz yogumda. Menim sevgen kalbimde. Gönlüm sevginle dolsun. Ömrüm al senin olsun. Bir aile kurayık ikimiz hayat olsun. Sevgimiz ebedi olsun. Асанбей Хайрединов яңы ері ile машалла достымызға айтамыз ве девам етеміз. Үрметлі мұсафірлер, бала байрамымыз девам етмекте, әлбетте ки байрам қайтармасы еле. Балачықларымыз азыр ма? Еменім азырдылар. Ойле олса, сізге сөз. Бұйырыңыз.
Машалла истидатлы балачықларымызға урметлі мұсафирлер, мен есе да бір кере хатырлатам. Бүгін бізлернен бері Қара Деңіз Продакшн студиясы чалышмақта. Біз жанлы яйындамыз. Нерде бізлерні сейретмеге мүмкін. Краймиан Татарс порталында, әлбетте ки Facebook сайфелерімізде, YouTube каналымызда ве мерақлы малымат келді бір қач сания евел. Шымды бұл саниелерде бізге аман-аман бүтін дүния бақмақта. Бұл Америка Қошма Штатлары бізлернен бері шудақалары Полония, Канада, Түркия, Украина, Узбекистан ве илахры. Келіңіз алғышлар еле оларға да өз селамларымызны йолайық. Сауылыңыз сейреткеніңіз үшін бізде сізлернен бері-беріміз дайма да ойледі. Олсын велбетті ки оларны Қырымда, ана топрағымызда сабырсызлықнен беклейміз. Иште бойле малумат яңғырады, енді девам етмеге де мүмкін. Нефбетті ки ойыны мен пек бегендім, репетицияларны сейреттім. Аят нефесі бұл ойынның серлевасы ве бұл ойыны саналаштырған Айшы ханым Абылаева. Алғышларіле девам етеміз. Ярамайлықны яқшылық енер, дегенлерін афледегі. Сув атешны енер, алемімізге күч берір. Оны ешіртір, чечеклетір, бойле етіп бізім аятымызны яраштырыр.
Машалла. İşte böyle Dülber'den Dülber yiğit kızlarımız var. Östeler da Dülberce olacaklar. İnşallah. Şimdi ise devam etmeye teklif ettim. Hürmetli musafirler, bir ilanımız var. Eğer de aranızda kulaklarla problem olgan adamlar tapılsa, şimdi onlarını kapatmağa teklif ettim. Yok, soğunmayacağım. Gençlik takımını davet edeceğim. Hürmetli misafirler ve ustalar, sizge söz buyurunuz. Biz ise keliniz onlarını en sıcak alkışlar ile karşılayıq. Sağ olunuz.
Машалла, аферин, браво. Генчілік тақымы бүгін бізлерінен бері сауылыңыз. Оларға текаран ратланмақ вақыт бермек керек, қолары бая ортадыр. Девам етеміз достар, асылында бүгінгі мерасимні өткермеге ярдым еткен инсанларының жедвелі сонсыз, ләкин өз адамдан келген мұсафирлері адамдан да бір адамны teşekkürlerini bildirmege istedim ona. Birinciden, dünyada yekene olgan Kırım Tatar teatrımızga ayrı teşekkürler ve onun müdürüne Bilal Bey Bilalov'a mümkün olsa en sıcak el çarpmalar. Güzel. Demek devam etmege mümkün. Devamında benim fikrimce halkımızın en sevimli oyunlardan biri olacak Aman Aman Beyim Odaman Çobanlar oyunu. Devam edemiz.
Alkışlar yigitlerimizge, maşallah, aferin, bravo. İşte böyle isidatlы yigitlerimiz var. Sırrını açayım, men de şimdi sananın артында birkaç hareketler yapmağa tırıştım. Aytsam yanlışma, Munir Bey aytı, senin içte istidatın, yani oynamak istidatın yok, ama sonsuz laf edebilirim. Keliniz, herkes o eşini uğraşsa, benim fikrimce pek güzel olur edi. Neyse, devam etemiz. Şimdi bu acayip yigitlerden, Dülber kızçıklarımızga geçmege teklif etem, kokla oyunu ile sanamızga Riana Ismailova ve Amalia Aliyeva davet etile. Kızlar, bu alkışlar siz için. Maşallah, gerçekten de.
Сізге де машалла, кім анда қычырды. Урметлі мұсафірлер, да бір кері қатырлатмақ істер едім ки театрымыздың фойесінде... Эбет. Машалла, керчектен де. Қырым татар театрымыздың фойесінде күчүчүк кутучуклар чоксуларыңыз мытлак көргендирсиңиз. Мүмкін олса, эгер де имканларыңыз бар олса, о ерге де өз параларыңызны айырмага, койырмага имканыңыз бар. Onun үшін достар, келіңіз бера-берлікте асылда дайыма шымды де илерде де бір-бірімізге қолымызны, дестегімізні көстерейік ве бір-бірімізге ең якын адамларымызға ярдым етейік. İşte böyle. Biz ise devam etemiz ve devamında adet üzere Yavluk oyunu. Buyurunuz.
Урметлі мұсафірлер, урметлі сейірджілеріміз, назик қызларымыздың исидатлары ile севінмеге девам етеміз. Невбеттеки ойынның серлевасы айны бойледір. Назик қызлар ойыны icra ете Ayşe ve Mayre Ablayevalar. Sonsuz el çarpmalar kızlarımızga buyurunuz. Munir Bey'nin gururu Ayşe ve Mayre Ablayevalar bugün bizlerden beraber. Kızlar sizge çiçeklerdi kelmekte aman. Keçiniz sanın артында анда да meraklıca benim fikrimce. Sağ olunuz, keliniz da bir kere bu acayip iyi yaş kızlarımızga alkışlarımızı bağışlayıq. Sağ olunuz. Devam etemiz ve aslında nenen devam etmege istedim. Şimdi çıkacak artistler, yırcılar. Birinciden olar yigitler. İkinciden olar 100% vatanperver hem de vatansever insanlar. Adlarını aytsam herkes her şey anlar. Hazır olsanız adlarını aytam. Seyran 762, Rednex Çatalov ve Cem Din bugün bizlerden beraber. Ustalar, sizge söz buyurunuz.
менің құлағымда, микрофон янымда, хип-хап never die. Не керек да, әр шей яқшы, әр шей yolымда, кімсе чықмай қаршы. This shit for my dogs, tracks, beat, songs. I open new doors in musical worlds. Yes, I made many mistakes. I was surrounded by fakes. Hip-hop never die. Hip-hop Qırımda. Hip-hop never die. Hip-hop Qırımda. Başladı rap, hip-hop, new breath Qırımdan. Bizi sevmesin lütfen kaç yanımdan. This is my happiness, this is my homeland. Bunda yaşayıp öleceğim ben ya sen. Ne söyleyeceğim, ne yazacağım. Yoksa bakılı olup sıçka kalacağım. Bu adam içinde öyle şeyler olmaz. Bunu dinle, I'm not going to lie. Hip-hop never die. Hip-hop Qırımda. Hip-hop never die. Hip-hop Qırımda. Hip-hop bu ne? Sen sorasan cevap veririm. Hip-hop bu bir alem. Bu men sana gelirim. Aç kapını ya da yaxşı kapat. Sana da bu icat endi belli. Don't stop. Sanki NBA rap veledi. Lakin endi ne? Endi alev gibi. Ve men kendi toprağımda sen ne yerde? Yoksa klik bütün gün internette. Sen için Instagram bir yaşayış oldu. Mende yaşayış ve hip hop bağlandı. Satqınları yanıma koymam. Kimse onlarını kabul etmez hiçbir zaman. Hip-hop never die. Hip-hop Qırımda. Hip-hop never die. Hip-hop Qırımda. Devam. Eller sallana mı? Evet sallana. Beraber herkes. Eller sallana, sallana. Sen de koter, endi sen balaban. Eller sallana, sallana. Sen de koter, endi sen balaban. Eller sallana, sallana. Sen de koter, endi sen balaban. Eller sallana, sallana. Sen de koter, endi sen balaban. Bu beyit belki şiir değil. Ve demek belki men de şair değilim. Bu kararnen bazıları razı değiller. Bu nasıl şey, nasıl? Bu rap thriller. Hip hop yok ya da hip hop ölgen. Degen soyu boş laf söylegen eken. Betine kule arkadan yalan. Bakılık onlarını boğar. Bam hands up. Gene devam. Endi emin ol bu rap sağlam. Elimde bir kemane yok aman. Elimde bir hara mic, wow tamam. Hip hop sana da big bang. Hip hop benim da rap slang. NY ya da LA değil bu Kırım yukarı. Eller yukarı. Eller sallana. Sen de koter, endi sen balaban. 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 Stand up şimdi olacakmın da boom bang'di. Kat sallatırık bu sanki Wu-Tang. Hip hop mikrofon çek her şey çalışa. Sana da bu muhitke hepsi alışa. Aramızda yok mında gangsta. Bizge ne gerek olmayacak blackstar. Bu old school underground Kırım'dan. Ne gerek Moskova ger olsa rap'mından. Kulağında tek big dream bak. This is real good life, real hip hop. Böyle tarih bugünkü zaman insan. Two kings from east to the west side. Mında ise hip hop vaziyet başta. Anlamazsan gel bak sen dinle başta. Bu tarafta rap olmadı ve olmayacak. Hip hop içimizde sanki ateş sönmeyecek. Beraber herkes. Eller sallana. Sen de koter, endi sen balaban.
Eller salana, salana, sen de köter, endi sen balaban. Eller salana, salana, sen de köter, endi sen balaban. Eller salana, salana, sen de köter, endi sen balaban. Eller salana, salana, eller salana, salana. Eller salana, eller salana, seni sanada. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Sağ olunuz. Hip-hop Kırım. Kırым татар хип-хоп yönelişinin kralları bugün bizlerden beraber keliniz. Da bir kere olarga en sıcak alkışlarımızı bağışlayık. Ballar mümkün olsa sanamızga. Seyran 762, Rednex Çatala ve Jim Dean bugün bizlerden beraber. Endi keliniz oyunlarımızga. Keçeyik taşlama. Yigit oyunu icra ete Ruslan Bey Grinchuk. Karşılayımız. Ruslan Bey Grinchuk, sağ ol sana bu alkışlar hem de çiçekler sen için. Gelecekte oyuncu olmağa gerek, razısınız mı? Men razım. Maşallah işte solo oyunu icra etildi. Lakin bunun akşamımız bitmey, aksine erşetek başlana. Solo oyunlarımızı devam etmeye istedim. Hem de yigitlerden kızlarımızga geçmeye teklif ettim. Çağala oyunu ile sanaga Susana Mehmetova davet etile.
Çağala oyunu ile sanada Susana Mehmetova bulundu. Susana Hanım, bu çiçekler senin için ve alkışlar da sen için. Hürmetli musafirler, endi daha bir kere yırlarımızga kaytmağa teklif etем. Acayip kız çıkmakta. Onun adı Nilüfer, onun soyadı Halilova. Geliniz en sıcak alkışlar ile onu da bu sanada kabul eteyik. Nilüfer Hanım, sana söz buyur. Kaç olmaz ki şimdilim deli gönlüm senden ayrılamaz ki sonunu da baktam olur ama aşkın çare olmaz ki şimdilim deli gönlüm senden hiç ayrılamaz ki benim yarım 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 kara düştüm hayalım ne olacak şimdi alım benim yarım 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 benim yarım 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 hayalım ne olacak şimdi alım benim yarım yarım yarım. Çok sağ ol. Sana da sağ ol. Nilüfer Halilova bugün bizlerle beraber yaş isidat. Biz ise devam etemiz hürmetli musafirler ve devamında kadimi Bahçesaray şehrimizge yol almağa teklif etem. Elbette ki Teselli ansamblının yardımı ile. Bütün kaytarmalarının kralı Bahçesaray kaytarması programımızını devam ete. En sıcak alkışlar ile devam etemiz.
Қайтарма ойынларымызны девам etmege teklif etем. Nevbette Boğdan қайтармасы icra ете. Ahmet Bey'e de teşekkürlerimizi bildiremiz ve devam etemiz. Oyunlarımızı da devam etmeye teklif etem. Vaktimizni uzatmayık da sozmayık da keliniz. Devam etik. Ahmetçit gençleri oyunu ile elbette ki Teseli ansamblı davet etili. Hazır olsanız buyurunuz.
Девам етеміз. Девамында да бір кере санамызға екі ажайып ве дүлбер қызны давет етмеге істерідім. Әмде сөз сырасы бұйық зев қыле бұны япам. Чифте телі серлеві ойыны или санамызда Майре ве Айше Аблаевалар қаршылаймыз. Айше ve Майре Аблаевалар бүгін біздерінен бері тешекүрлерімізні оларға да білдіреміз. Сауылыңыз. Девамында қыдырлес қайтармасы серлевалы ойын бекленіле, келіңіз вақытымызны ұзатмайықта артистлерімізге сөз берейік. Бұйырыңыз, ұсталар.
Урметли мусафирлер, бунен ойынларымыз битті, ләкин да бір мерақлы чықыш қалды, нәтижеге қалдырдық оны. Шымды чықажақ артист, менің фікірімже, бұттын дүнияда нам қазанған артист. Йоқ, дүнияда дегілді, бұттын кайнатта нам қазанған санат әрбабы. Зоря Кадыева бүгін біздерінен берабер. Алғышлар, Зоря ханым, сізге сөз бұйырыңыз. Yaşasın Kırım Tatar halkı, maşallah. Sağ olunuz bugün mında olganınız için. Biz bahtlı insanız, Kırım'da yaşayımız. Kırım ölenmez dedim ağlımız, ondan ayrılmamız. Biz bahtlı insanız, Kırım'da yaşayımız. Kırım ölenmez tek bağımız, ondan ayrılmamız. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmiş, Kırım bizim inşallah. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmiş, Kırım bizim inşallah. Biz bahtlı insanız, vedanımız en gururlanamız. Nesillerge bu sevgini daima aşlayacağız. Biz bahtlı insanız, vedanımız en gururlanamız. Nesillerge bu sevgini daima aşlayacağız. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmiş, Kırım bizim inşallah. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmiş, Kırım bizim inşallah. Biz bahtlı insanız, yeşil adamızga kullanmamız. Düşmanlar kedere hep bir boysunmamız. Biz bahtlı insanız, yeşil adamızga kullanmamız. Düşmanlar kedere hep bir boysunmamız. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmez, Kırım bizim inşallah. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmez, Kırım bizim inşallah. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmez, Kırım bizim inşallah. Milletime maşallah, vedanıma maşallah. Birlikte olmak gerekmez, Kırım bizim inşallah. Зоря ханым Кадыева бүгін біздерінен берабер. Қошылғаныңыз үшін чоқтан-чоқ тешеккүрлер ве сонсыз урметлер сізге. Зоря Кадыева! Herkes sanada, herkes yanımızda. Lakin da birkaç insan bu yerde yetişmey. Kim hakkında aytam, elbette ki bugün bu yerge toplangan sebebini herkes bile. Uç acayip insanga yardım kolumuzni uzattık. Bular Aliyeva Safiye, Kursiyitov Enan ve Abdullayeva Aliye. Olar bugün bizlerinin beraberler ve buyuk zevkle olarını sanamızga davet etem. Buyurunuz. Bunun beraber Açık Yürekler Teşkilatının temsilcilerini de bu sanada görmege pek istedik. Olarla beraber Teselli ansamblının baş raberi Munir Bey Ablayevni de sanaga davet etemiz. Keliniz olarını alkışlayık. Olar çıkan vakitte elbette ki Kırım Tatar teatrımızga Belal Bey Belalov'a öz teşekkürlerimizni bildiremiz. Karadeniz Production studiyamızga sonsuz urmetler canlı yayın için Krayman Tatar saytına söz sırası yazılmağa imkanımız var. Utanma işi yok.
Айше ханым Аблаева да bu yerде. Бүгін bizlerмен beraber. Buyurunuz Munir Bey, keliniz sizge mikrofonumuzni bereyik. Buyurunuz. Saygılı vatandaşlar, saygılı, hürmetli hanım ve beyefendiler. Bu balalar üçün bir yardım etmeyi istediler. Men bilesem, menimce bu yardım oldu. Sağ olunuz. Kelip yaraştırdınız bizim salonuna, bizim konsertine. Allah sizge sağlık versin. İleride daha görüşkence sağlıkmen barınız, sağlıkmen kalınız. Sağ olunuz. Elbette ki açık yüreklerge de buyurunuz. Hürmetli misafirler, birinciden çok sağ olun sakmak isteyim herkes için. Bizim hocalarımız, bizim yufak, küçük balaçıklarımız. Çok sağ olun aytmak isteyim. Açık yürekler fonduna çok sağ olunuz aytmak isteyim. Kol tutkanlar için çok sağ olunuz. Bizim hocalarımızga bir söz aytmak isteyim. Devamlı çalışmaklar, devamlı mına bilen konsertler. Sizge çok sağ olunuz aytamız. Allah sağlıklarınızın versin. Analar, babalar adından sizlerge bağışçılar hayırlayaq. Hürmetli misafirler, kelgeniniz için çok teşekkürler. Yardım etkeniniz için sağ olunuz. Aytamız, eminim ileride görüşürüz. Lakin böyle şen merasimlerde görüşsek elbette ki daha yaxşı olur. Lakin unutmayıq da daima aramızda muhtaç insanlar var ve keliniz daima onlara öz kolumuzni, yardım ellerimizni tutayıq. Kelgeniniz için sağ olunuz. Görüşkence. Bir daha mümkün olsa açık yürekler çıkınız bunda. Biz çok bekledik bu vakitni ama kelip olmadı. Demek birinciden herkes kelgeniniz için çok sağ olunuz. Bu balaçıklar, bu adamlar sizler için bu meraklı konsertini yaptım. Şimdi ise bu salonda 3 kişi kimge biz bugün akça topladık. Bu mında bugün var. Demek sizin yardımınız ile bugün 148.350 kumuş toplanıldı. Çok sağ olunuz. Ассаламу алейкум, сайгыл джамат. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем артистам, которые сегодня выступали на сцене. На мой взгляд и на взгляд всей нашей команды, это настоящие герои. Вот эти детки — это настоящие герои, которые сегодня собирали деньги для больных детей. Также хотим поблагодарить Кара Денис Продакшн за помощь в организации этого концерта. Крымско-татарский театр также за помощь в организации. И, конечно, вам, всем зрителям, чок сагулнас за то, что вы пришли, за то, что каждый раз поддерживаете наши акции, присутствуете на концертах и на других наших акциях. Призываем вас и дальше участвовать в наших акциях. И хотим, наверное, от всей команды напомнить всем и себе в первую очередь, что если каждый будет помнить о своем долге перед близкими родственниками, перед нуждающимся другом, соседом, брошенной бабушкой по соседству, то работы у команды Ачик Юреклер станет совсем мало. Чок сауна сайгал джамаат. Также передам слово Карине. Сегодня у нас еще есть такой маленький, вернее не маленький, а большой праздник. В нашей команде сегодня день рождения у нашей любимой, всеми уважаемой Нияры Тата. Нияры Тата, мы от всей нашей большой команды хотим
поздравить вас с этим светлым праздником, с днем рождения. К сожалению, на сцене стоят даже не половина всех наших волонтеров. Но Ниара Тата, вы знаете, как вы для нас дорога, как мы вас очень-очень сильно любим, уважаем. Вы наш волшебный пинок, который иногда заставляет нас работать. Вы тот моторчик, который дает нам старт любой акции, который поддерживает всегда нас. Вы наш личный психолог, который всегда расскажет, как правильно себя вести, который укажет на наши ошибки так аккуратно и так нежно, что мы в следующий раз таких ошибок не допустим. Ниара Тата, чох-чох сагылны, что вы есть в нашей жизни, что вы есть в нашей команде. Вы большой стержень нашей команды. Чох-чох сагылны сізге. Хайрлы яшлар олсын. Да, бір кере чоқтан чоқ сауылыңыз, ачық юреклер тешкілетіні айтамыз. Қызлар, егетлер, бұтын япқан ішлеріңізде Аллах ве халқымыз ярдымжы олсын. Сауылыңыз. Сізге де келгеніңіз үшін, қошылғаныңыз үшін тешекүрлерімізні білдіреміз, ийліклерде көрішейік.